NLB kao sistemska regionalna institucija ulaže u korisničko iskustvo, pokušava podizati kvalitet života, sigurnost i jednostavnost naših usluga. Budućnost je već stigla sa najsavremenijim načinom plaćanja. Naročito nam je drago da rješenje NLB Pay donosimo i na srpsko tržište. I u ovo zahtjevno doba ulažemo i dokazujemo da je to za nas iznimno bitno strateško tržište, najznačajnije u slovenačkog, i tu ćemo ulagati i u budućnosti. Izuzetno mi je zadovoljstvo da mogu da vam se obratim povodom uvođenja našeg digitalnog novčanika. Digitalnog novčanika koga smo nazvali NLB Pay. Digitalni novčanik je nešto što smo dodali na vaše telefone i omogućava nam da jednostavno i brzo obavimo plaćanje na prodajnom mestu. Za razliku od korišćenja kartice gde moramo da izvadimo novčanik, nađemo karticu, izvadimo karticu, prislanimo, vraćamo, pazimo da je ne izgubimo, da ne ispadnemo. Sa pomoću digitalnog novčanika plaća se zapravo samo u 2 poteza. Uključimo telefon, prislanimo i završeno. I zato vam predlažem da što pre preuzmete aplikaciju NLB Pay i sami se uverite koliko je jednostavno plaćanje na prodajnom mestu pomoću našeg novog novčanika, digitalnog novčanika. Ja više ne razmišljam o tome da li treba ponesem novčanik, da li u njemu imam dovoljno gotovine ili kartica. Nosim samo moj telefon i to mi je omogućio NLB Pay naše NLB banke. Kako do NLB Pay-a? Vrlo jednostavno. Odemo na Google Play Store, skinemo aplikaciju, ukucamo nekoliko osnovnih podataka, dobijemo aktivacioni kod i počnemo da koristimo NLB aplikaciju. Kao korisnik mogu da kažem da je ovo sigurno najefikasniji, najjednostavniji i najsigurniji vid plaćanja. Probajte vi NLB Pay, isplati se. Želim vam prijatnu i brzu kupovinu pomoću NLB Pay-a, našeg novog digitalnog novčanika. NLB Pay je prva zajednička platforma NLB grupe koju sad koristi već 5 banaka u čitavom regionu. Preuzmi NLB Pay. NLB banka za sve što dolazi.